Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Levéal A1 topic 30 Rannóg a cethair an fhoghraíocht I agus I fada ag díriú an fhoghraíocht. Level A1 topic 13 section 4 pronunciation of I and I fada. Agus le múna an difríocht idir I agus I fada, the difference between I and I fada. An fhoghraíocht cuid a. Éis leis an ngla sa bhír cuid a rá listan na bhfocailse a leannas a bhfuil an uaim nó an litir I onto ar fad. Listen to the voice on the sound clip saying the list of words below that has the sound of the letter I in them all. Flaishig tú an bhír a dhá uair. You'll hear the sound clip twice. Foghraíocht cuid a. Agus in ish aber na focail I mo dhéag. And now repeat the words after me. America, bi, ki, picture, brickfasta, milseog, bille, bishach, dinéir. Inis éis leis na Orduithe se a leannas cuid bí sa bhír agus lé an lista ag an am chéna. And now listen to the following orders, part B, and read the list at the same time. Pláisic tú an bhír a dhá uair. You'll hear the sound clip twice. Cuid B. Si. Sigi. Ni. Nigi. Le. Ligi. Cuid B. Si. Sigi. Ni. Nigi. Le. Ligi. Agus in ish arish aber I mo dhéag. And now again repeat after me. Si, sigi. Ni, nigi. Li, ligi. And you will hear slight variations in the pronunciation of si, ni, and li, depending on the connote. Tá fuaim an I difriúil sna focail thuas mar tá fada an ngata I fada, ag deireadh na bhocail. So the sound of the I is different in the words above because it has the accent, the long sound on the vowel at the end of the words. Tá IGH i gceist comma. We're also dealing with IGH. Roinnt conúintí is an IGH agus I fada. In some dialects, IGH is pronounced the same as I fada. Inis éis leis na focail se a leannas cuid si sa bhír. And now listen to the following words, part C, in the sound clip. Cuid C. B. Bigi.
éire, éirigí, tusa, tusaigí, críochna, críochnaigí, Cuid sí, bí, bígí, éire, éirigí, tusa, tusaigí, críochna, críochnaigí. On the following words, you will notice a distinct difference in the pronunciation between canons. So the words Éiri, Tusi, and Creachnig. So listen to the three different main connachts, Ulster, Connacht, and Munster, for each of these words. Éiri, éiri, Éire, éire. Éirig, éirig. toshi, toshi, Tusa, tusa. tosnig, tosnig, críní, críní, Críochna, críochna. Críochnaig, críochnaig. And if you have any questions about the pronunciation, you can always check the pronunciation tab on teanglan.ie. That's where those recordings were taken from. And you can also check aber.ie. So, Anish, aber imiyeg, repeat after me. Bí, bígi. Éiri, éirigi. Tusi, tusigi. Creachnig, creachnigi. Fumniter on dear ia mar ifa the a. So the diphthong ia is pronounced ifa the a. Anish eishlesh na focal sha'alanas could D severe. And now listen to the following words, part D and the sound clip. cuid Agus anish aber in a year, and now repeat after me. Pian, Brian, Cian, Brian. Pian, Brian, Cian, Brian. And now I'll have you repeat them all again after me, and then I'll give you a chance to read them aloud by yourself. America. Picture. Ki. Bi. Brickfasta. Milshog. Bille. Bishach. Diner. And now read them aloud by yourself. Aber imiyeh, repeat after me. Sli, sigi. Ni, nigi. Li, ligi. And now read them aloud. Aber imiyeh, bi, bigi. Éiri, éirigi. Tusi, tusigi.
Críochnaigh, críochnaigí. And now by yourself. Pian, brian, cian, grian. And by yourself. Beag an filleog an fhoghraíocht I agus I fada uat don gníomhaíocht seo. You'll need a handout on fhoghraíocht I agus I fada for this activity. Fich cheist the cuaig a milleog an fhoghraíocht I agus I fada. Look at question 5 on the handout, fhoghraíocht I agus I fada. Lé na Orduithe sa cholún mórdaithe amach os ord. Read the orders in the column My Orders out loud. Tuair ord an sína fada agus an bhuaim nu. Pay attention to the sína fada and the pronunciation. An sin éist lamsa. And then listen to me. Chuir an sína fada san áit chuí sna Orduithe. Más gá sa cholún Orduithe mún tóira. So put the sína fada in the appropriate place, if necessary, in the column My Teacher's Orders. Agus inis lé amach os ordaíocht, and now read them out loud. Déanagí mhór nabair. Tosígí an cluiche. Ith do dhéinéir. Fanagí nó méid. Ólagí mhór maine. Mhún tóra, My Teacher's Orders, éist lamsa agus chuirsteach an sína fada más gá. Listen to me and put in the sína fada if necessary. Tógagí amach mhór leabhar. Dúnagí na leabhar. Imrígí pell sa chlós. Téigí go dtí an siopa. Bí go maith. Agus inis na freagraí. Tógagí amach mhór leabhar. Dúnagí na leabhar. Imrígí pell sa chlós. Téigí go dtí an siopa. Bí go maith. Beag an filleog an fhoghraíocht I agus I fada olraí uat don gníomhaíocht seo. We need a handout, pronunciation I and I fada plurals for this activity. An fhoghraíocht I agus I fada olraí. Pronunciation of I and I fada plurals. Cuirtear I fada le go leor animacal chun an iver olra a chrothú. I fada is added to many nouns to form the plural. Animacal, bhuiinseannacha atá ann de chuid is mó. They're mostly feminine nouns. Ascríomh na hanimacal seo a leannas an iver olra. Rewrite the following nouns in the plural. An sin lé amach an iver útha agus an iver olra ag tuairt ord na sínta fada agus an bhuaim nu. Next, read out the singular and the plural, paying attention to the sína fada and the pronunciation. Colleen, Ishbeen, a sausage. Albert, a sentence. I'm sure. Ifig. Buíochas. Eirlis. Eirlis is an instrument. Aglish, a church. Irish, a magazine or a journal. Seachtain, a week. Agus inis na freagraí. Colleen, Colleenie. Ishbeen, Ishbeenie. Albert, Albertie. I'm sure, I'm surey.
Ifig, ifigi. Buachal, buachali. Earlish, earlishi. Aglish, aglishi. Irish, irishi. Seachtain, seachtaini. Agus sin deir le Rannóg a cethair an fhoghraíocht I agus I fada. And that's the end of section 4, pronouncing I and I fada, ag fáilim an difríocht idir I agus I fada, learning the difference between I and I fada. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.